ema-Hawks nemaphoyisa kude kwanyalo lokunganani lakushoko ngalesigameko sangalesithathu sekudubula. Lokhu kwendeka nanobe lesigameko sendeke ngaphandle kwemuti welilunga lesibili lelikhulu kutemthetho eNshonalanga Kapa. It was immediately reported to me that it happened. The investigations are going on. I'm sure we'll be making the statement very, very soon what really happened. Kamuva kube nekukhula kwetibalo tebantfu lababulawako kanye nekutama kubulawa kwamalunga emkhakha wemthetho. Ngeminyaka wa 2018 ummeli losetulu Luphiko wadujulwa ngalesikhathi ayobeka abantwana bakhe esikolweni. Kwabese kuba ngummantshi wenkantolo yase Blue Dawn Abraham Mashala lo wadujulwa walimala kulomnyaka lophelile. Kulesinye isigameko ummeli lonelisasasa eKapa William Booth wasinza nabetama kumhlasela ngenyanga yamabasa wa 2020. Sati ngetebugebengu sithi lenhlekelele yokudujulwana ngaphandle kwemuti wa Goliath sendo lesikhatsatako. Judge Goliath, of course, like many other judges, is kind of overseeing and making rulings and passing sentences in relation to a range of criminal cases, and some involving kind of key figures in the criminal underworld, some of it involving gangs. In this kind of situation, usually when there's this sort of shooting and violence, often it's about intimidation. It's an attempt to try and pressure, threaten judges not to make certain decisions. Often it would come with some sort of message where it's sort of saying, don't make this judgment in this particular case, otherwise there will be violence. But of course, we don't have that information at the moment. Tinsolo tekuhlela kubulawa kwa Goliath taqala kuvela ngeminyaka wa 2020 lekuthiwa tavela ngesiboshwa lesibukene nemacala lamakhulu ekubulala KwaZulu-Natal. Goliath watshelwa ngale kusatshiswa ngemalunga esigungu setemthetho eKramanstown. Tindzaba lufinyelwe emaphoyiseni naseluphikweni lwetebunhloli.